Ubaye ikaze n'ubundi kuri Menya Nibi Info. Nimba uri umunyeshuri cyangwa se uri umubyeyi ufite umwana uzakora ikizamini cya leta muri uyu mwaka wa 2026, ubwo ndavuga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye, mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye ndetse no mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza. Ibi ngiye kuvuga birakureba cyane ndetse birenze n'uko ubitekereza. Mbere y'uko ngira ibanga nkwibira ku bijyanye n'ikizamini cya leta cy'uyu mwaka, reka mbanze ugezeho uko abanyeshuri bahize abandi mu mwaka wa 2024-2025 bagiye bitwara ndetse n'amanota bagiye bagira. Ndakubwira imyaka 3 ibanza ndetse mbone kuza kukwibira ibanga ku bijyanye n'ikizamini kizabazwa muri uyu mwaka. We hamwe tubane, nge banyita Ndamage. Iyi ni Menya Nibi Info. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, ukande subscribe kuko ni umuyoboro w'ingenzi mbese ukugezaho byose uba ukeneye n'ubundi hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga, by'umwihariko mu burezi. N'abatindiye rero, reka mpere ku banyeshuri n'ubundi bahize abandi muri A level mu mwaka wa 2024-2025. Nk'uko byatangajwe na Kigali Today ku itariki ya mbere Nzeri 2025, abanyeshuri bari ku isonga mu byiciro bya A level ndetse na TVET mu mwaka wa 2025 bari abangaba bakurikira. Hari Mercy Alliance Arengerwe yagize amanota 96.06, yigaga mu ishami rya PCB. Haza kandi Jean Lambert Kagemana wigaga kuri ESI Cyabingo, yiga ubumenyamuntu, ubwo benshi mubizi nka HERIP. Uyu we yagize 95.73. Haza kandi Jennifer Mugisha Abayo wigaga kuri Collège de Crisseru, yiga i Nyanza, yigaga indimi n'ubuvanganzo. Uyu nawe yagize 93.49%. Reka nkubwire ngo ukurikire neza wumva aba bana amanota bagiye bagira, kuko ndakubwira 2024-2025, 2023-2024 ndetse na 2022-2023. Ubundi nze nkwibira ibanga ry'uko ikizamini kizabazwa muri uyu mwaka kizaba kimeze. Uraza gusobanukirwa neza. Icyo usabwa wowe ni ukureba iyi video kugeza igeza ku musozo. Ku bijyanye na TVET kandi, ubwo ni Technical Vocation and Education TSS, uwitwa Fabrice Iradukunda cyangwa se Iradukunda Fabrice yigaga kuri TSS Nyanza, imyuga n'ubumenyi ngiro n'ubundi, yagize amanota 93.56. Akurikirwa n'uwitwa Hakim Nshimiyimana wigaga kuri TSS Tyazo, yagize amanota 93.33. Tudatinze kandi turajya no mu myuga, ubuforomo, ibaruramari, TTC ndetse n'ibindi. Ahangaha ho abanyeshuri babayemo abambere bagize amanota akurikira. Uwa mbere yigaga kuri GS Gahini, yiga ubuforomo, bamwita Rabani Gitangaza, yagize amanota 98.33. Akurikirwa n'uwitwa Fraterne Nisingizwe wigaga kuri Avenendez, yiga ibaruramari cyangwa se ibyo tuzi nka accounting. Uyu we yagize 98.57. Haza kandi na Celestine Dufitumukiza wigaga kuri TTC Murambi, yiga ubwo n'uburezi, nawe yigaga murabyumva, yagize amanota 98.48. Haza kandi n'amashuri yabaye ya mbere twayabunyuriramo nayo, babyita STB Busogo, Lycée d'Alexandre Saruri de Muhuro, Kivu Hills Academy, École des Arts de Nyundo, Nyanza TSS, Rwanda Coding Academy, IPRS West TSS, Sera Oriented de Gaseke TSS, GS Murama, École de Sciences de Byimana, Collège de Crisseru, GSO Butare, TTC Save ndetse na TTC Mururu. Ariko mu by'ukuri ibi si byo ngamije kubabwira. Kambanze mbabwire nuko mu mwaka wa 2023-2024 naho abanyeshuri bagiye baperforminga. Ubwo ndaza nyuma yabyo ndaza ngusobanurira uko ikizamini kizaba kimeze cy'uyu mwaka. Ese kizaba gikomeye? Ese kizaba cyoroshye? Ese bazabaza gute? Nkuko mubizi akenshi hari igihe bafata ibibazo cyangwa se ibizamini byo mu myaka yashize akaba ari byo babaza. Ndaje nkwibira ibanga, wowe ntujye kure. Icyo usabwa ni gukanda subscribe kugira ngo tuzaye dukomeza kubana kuri uno muyoboro. N'abatindiye ku bijyanye na resultats zavuye n'undi mu mwaka wa 2023-2024. Ahangaha turahera mu mashuri abanza. Mu mashuri abanza umunyeshuri wabaye wa mbere bamwita Rakaza Leo Victoire, yagize amanota 99 ndetse n'ibice bine. Aba n'uwa mbere mu gihugu mu banyeshuri bo muri primaire bagize amanota menshi. Akurikiraho Izel Enoch Trezor wigaga muri Orev, ibyo tuzi nka Troncome, yagize 98.67. Aza kandi mu masayansi Arengerwe Mercy Alliance niwe wagize 96.06.
akaza kandi no mu bumenyi bw'abantu cyangwa se ibyo tuzi nka Art and Humanities. Bamwita Kagemana Jean Lambert, wigaga mu Gakenke kuri ES Cyabingo. Yagize 95 n'ibice 73. Mu ndimi n'ubuvanganzo Mugishabayo Jennifer yagize 93 n'ibice 49. Yigaga kuri Collège de Christ Louis i Nyanza. Aza kandi mu myuga n'ubumenyi ngiro TSS ndetse na ICT. Hakizimana Yves wigaga kuri Rwanda Coding Academy mu karere ka Nyabihu, agira 98 n'ibice 45. Urabyumva abanyeshuri uko bagiye bakurikirana uko amanota yagiye agenda. Ahangaha nutekereza ukabihuza neza n'umwaka wa 2024-2025, ngira ngo uri kumva ko mu mwaka wa 2023 bari babajije ibizamini byoroshye cyane. Mu mwaka wa 2024 amanota yaragabanyutse cyane, aramanuka cyane, aba make cyane, bivuze ko babajije ikizamini gikomeye. Ubwo bivuze ngo mu mwaka wa 2025 ni amahirwe akomeye n'imigisha kuba bazabaza ibizamini byoroshye muri uyu mwaka wa 2025-2026. Uko ubushakashatsi bwakozwe bwagiye bugaragaza ko basimbuka umwaka, nimba no mwaka babajije ikizamini cyoroshye, ukurikira bakazabaza ikizamini gikomeye. Ndabashimiye mwe twabanye. Iyi ni Menya Nibi, kanda subscribe nimba ukunze ibyo dukora, ukande like nimba wakunze iyi video, uyishare ku inshuti yawe nimba wumva hari icyo yayifasha. Ndagushimiye, ciao ciao.